Amaria be do maruna yo. Nya bi be yare nya ka gbogbola. Era akpali gbadumo le ni alo akota dumo le ni. Mommy, fita E-Levy ale fita dumo le no. Akolo dumna. Everlove TV egba mi ba dore Angloga market. Nka opo mi ba la Angloga market. Jora gbereka E-Levy ya kunye nya nye tarwa mena mashiama. E-Levy edoge Monday. Ike odaga tumo, ike waje dog on Monday. Mejime mi agare ashiama le egba. Nya bia edumavio, mobile money agent so. Nya bia balake jora gbe. E-Levy doya, ikanye E-Levy tax ya egoma jagare lako koi. Lake ho transaction oge do ba ga regara account mo. Wajo mobile money zaza alo. Lake ao agent ya ore lako woge. Wani no gaba yo pa dona achina nama maraka ma gagbana garaga yo gboko ya park yo pongo aira poma. Let's ask them what exactly are they going to do? Auntie Lucky, nami wonko. I'm calling you Fianu Florence. Auntie Fianu Florence. Lucky, mobile money E-Levy agbona. Fia osibe nshang fia E-Levy agbona. Monday de ka E-Levy agoma jage. Lucky na hoy. Nyankonya Georgina. Wonkonya Auntie Georgina lagbonye. Ya kokolo na ojana. Ruma ya mara tamba gbobe o. Auntie Georgina ma ha mobile money, ma hito mobile money. Ma ha fa nye fa through mobile money. Auntie Georgina E-Levy leke na kwe. Anya masina na mabe E-Levy ya start leta. Oba mi register kule Ghana kada. Tanya mo ba register. Okay. Tamo ba to simbubu. Shikeba ni mama register kule onye mobile money. Okay. Tana mama we maklo si E-Levy anya. Majimo. Tafile fia majibe a register yepe account ntogo ha. Na wabanye mobile money ne yabano gare mtof mo. Tawo mala E-Levy nyare kemo. Nyake na gbona jurudu a. Aruk maglona jingaba alo be yawe wallan kudan chinamino wallan kudan E-Levy anu wada gaji poto alo na wada gaji poto nami akayo ba miaka subo de tana de jinami kwa na miaka tami accept re angologa shima abale kema glona minena Everlove TV jagbana subscribe be kare anti vu warongo la fia tugbeje o je tugbala gbegbe 1 2 3 opo mo nya kokoma legbe mi je ba bia E-Levy agbana ba tomo leke E-Levy ya hoge anti E-Levy agbana ba tomo jora gbereka first ka E-Levy eje do as maybe account la show leke ne ho nuya E-Levy anto nya makowe me aba cash nyaga cause mejibe agama gbegbe le eje anya nya mejibe wodile nyaga me na mutanya me aba cash nyaga katan le nya account me na ina o ga kata cash gele wa account me afi o majimbe mobile money agent won hono dunana ko markwao majimbe hono dunana ko anti kunya mofi wala bana na mi ndira ngako mi hona ga shirika na mi jira ngwa mi hona ga aka maybe evana hona ga le o alo wa patoruna ga no true mobile money o uncle runa ga no true mobile money fifi le fi o ga mokata na ina hoga o ba yo nana dagaraji na no hakka lekai ayu ejibe ya mobile money na ga wodo ku kwalu lekai na ko ibe waje yo o nyama jibe mobile money na wodo okay wana jibe na wodo without the E-Levy kra E-Levy na dejo manager jo jibe na wodo na ha okay anti be ya galeshi E-Levy o no E-Levy ya mobile money ya zanga ko ya zanga ka ya na kuma ya gato ya be E-Levy nyare mo do motor ka ya jibe na ba akwa aroje na mi be ya E-Levy ya lo mba na wa fa mi ne mi akwara mo bu bo do ma hiema mi pa E-Levy nyama mi pa ko lo gbo we oh afo lenya tafama essa santo E-Levy nya essa ta handunami mi de kukuna government ka gbeta nya ga yokata na account sam ga ba la ba nyi o daraja subo pa leke wa do ga do o de magbegbere ji a menu ka ke nto ni na de ta mi de kuku ike mi de kuku ike won ha majibe ima transaction o E-Levy mana odo akpa anti nami o onko de nami onko ekwenye Jonathan Saga okay efo E-Levy jura gbereka eko E-Levy etu monoga ike mashama gbogbombo o amaro be yo ko garagara la account mo bori leke E-Levy leke na ko ko pala ashi E-Levy na wala ala bana already plan pokura na mara send ga no ere ga na ho wa ko to kura ga ore na mo afi E-Levy na ga fa ale na ne kare
nyanu ka da fu kanya ke na gbona government de E-Levy pe emi amu anya ke la sema gbona we na nyoa aka no rashibo ala bana the first day aka over your start plan for amogere regale ko mo ba mo da na ba mo amogere na pa ba mo ni gaza mikpa na ro 1 million ra ora tensi die ma masasa pa ini presa bala agi kotokura ka 4.5 Delali. okay anti Dela E-Levy jora gbaraka edowoga wo gaode o mobile money account money leke ne oge Nya mobile money account malashi. Ya mobile money account malashi wa Malashi yo ta mata ibaga oga. To ka o boyfriend na do garo afike ne honelo E-Levy ya agoma jaga jora gba leke ne kwe leke ne ko transaction ya leke ne ko ho E-Levy ya baba to ma jora gba nya ajora gba mai na nya gawkata redrug bujo sister Ghana nyeto ye gonu bujo ete Ghana na flomo na mera jikpo bana ni kpo ganya laji basket ya o ma dra pe lamo bi kpo bana ni mi atempo ha ni re kuku no po ma gbona ni mi afufu to mi government e kaka nyonto mi apo government e kaka E-Levy ya na po atarum no o mo ro taru adomaru Mommy be E-Levy ya manya tarumo le na doma yedumo le na do mai kura na me chama o kata ba yi ma ba E-Levy ya ebe yo wuyo mi jangwa gba mi agere mommy nanya tamala she MPP to mo ni okay kaka no be abi kana adu doma na ni ton to MPP to mo ni to mo ni ton na ma bla MPP to mo ni like E-Levy when me nyama cheba nyama match about it nyaba oba ma dog marubo oga tawo yi court dam ta na jorago iga catch of Friday yana me na nya gaw ka regala mobile money because akpo nyaba business am plan am credits ye ma send na ga ka boba na ma ba ma send 2000 send ga mala ko ga daga mala reji afia send kana ma ko do hubo wa ero da jinya cho ta ma rega ta ga ina ofa gaw daga da account Friday ko by his willing na mai ga re 10 pesos na manyi chigo kama close nya account anaba amagara na kpa afa mobile money zaza ike afu ya to nyima ya mako isaba anu ya na agara tumu already ya government da shire jigo gonemi godo by godo adawoga kwe ta jabe mi akwa ya lo mi mo hogo E-Levy ya egbona eto e ma ogbelema ira amabubu ji mi akpora nya nuya wo convert domoro nya fa mafia goji ala ba gamala shi mo buroga ya shi mobile money transfer ye mo wona this year olonga korajina na malaki no ga shaga mobile money transfer ta gamala shi government na rangmara na na mi vovola du koma government na da ngmara na wana mi vovola du koma la ba e-transfer E-Levy nya ya majibi akwa akwa odo Aronera amofafunji. maka fonji Aronera nyabali afofunji. so mai overlay mai na boyfriend na hoga Aronera jigala oto aji. arunere jiwala otoji ta afuma so your mother enya make up account na zana ba kwe ba E-Levy ya afu da gana ofa mother as an old lady kala afuma lakana kwe ika na anamianya kuda opa dawo Afu da ganto ala ba danyanya ashichala onya. Amuru na gari bana flag bana yo. Tana ona ma oga ba ashia ha atotoga. Ashia atotoga ika mobile money ya imo no garden kula tomolo akpo ba mi edo ejana ma egba kwanke kama I hope na mi da afuma fia mi na subscribe get to Everlove TV la YouTube plus uber you be a member of the Everlove family bakaj bana ma mi oga fia man Okay. akpo oha ina subscribe ge Okay. akpo Everlove TV mi eba dora angoga shima bale mi gba anti yo moton ya oba yo fa gayo ina da garala account am ala ba yo ma jijimba tax mo na nye enuka awo adone yo agbo mala interview fa nyata malopa ngurashi afi interview awom ta mi jagba ya subscribe to Everlove TV na mi aide ngogba okay afo gaga jora baraka angloga shimafia ina one of business le E-Levy agbona va Monday daka yesi ba mo gbogbo ba yo maga gala mobile money ama yo pa gala ma yo kata withdraw yo maga mobile money zago as a business this is what you do like in honu ya like in kpo ba mi away out ala nya te fo ma E-Levy aja fura ga ma ho ka fi o gba na
implement garo ubana do goma jaga because already I'm over renaga ukata over ro ga over yojibo your empty your wallet before 1st May. Okay. Tanya be transaction you me wanna pay a day. LDD. Really.